Itangazo riturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe kuri uyu wa gatatu tariki ya 28 Mutarama mwaka wa 2026, inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imyiteguro y'inama y'igihugu y'umushyikirano iteganyijwe ku itariki ya 5 n'iya 6 Gashyantare umwaka wa 2026. Inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'amafaranga yishyurwa kuri serivisi zitangwa n'abakora imishinga igamije kugabanya imyuka ihumanya ikirere hifashishijwe ishoramari rituruka ku isoko mpuzamahanga rya carbone. Inama y'abaminisitiri yagejejweho ibyerekeye urubuga rukusanya rukanasesengura amakuru ku isoko ry'umurimo rugamije gufasha mu igenamigambi no kwihutisha iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Inama y'abaminisitiri yemeje imishinga y'amategeko ikurikira: umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 018/2025 ryo kuwa 30 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2025 rigena ingengo y'imari ya leta y'umwaka wa 2025-2026. Umushinga w'itegeko rigenga ubufatanye bw'inzego za leta n'abikorera. Umushinga w'itegeko rihindura itegeko nomero 29/2017 ryo kuwa 29 z'ukwa gatandatu umwaka wa 2017 rishyiraho ubwizigamire bw'igihe kirekire ejo heza rikanagena imitunganyirize yabwo. Umushinga w'itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'inguzanyo hagati ya Repubulika y'u Rwanda n'ikigega mpuzamahanga gitsura amajyambere yerekeranye n'inguzanyo igenewe porogaramu yo kongera umusaruro w'imisoro, imicungire n'imikoreshereze yayo myiza, yashyiriweho umukono i Kigali ku wa 13 Mutarama umwaka wa 2026. Umushinga w'itegeko rigenga ibihingwa. Umushinga w'itegeko rigenga ubworozi, ubuzima bw'amatungo n'uburobyi. Umushinga w'itegeko rigenga urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano NISS. Umushinga w'itegeko rishyiraho National Defense University Rwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya perezida ryemeza burundu amasezerano hagati ya guverinoma y'u Rwanda na Agence Universitaire de la Francophonie ayemerera kugira icyicaro mu Rwanda. Iteka rya Minisitiri w'Intebe rigenga komite ishinzwe gukurikirana ibikorwa byo kwegurira umutungo wa leta abikorera. Iteka rya Minisitiri rigena uburyo bwo gutanga ibigenerwa umuryango wa ejo heza. Iteka rya Minisitiri ryegurira ubutaka bwa leta buri mutungo bwite ibitaro byitiriwe Umwami Faisal. Inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'impushya zo gucukura amabuye y'agaciro na kariyeri. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga bakurikira: Madame Rita Kide-Lotua, Ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Bwana Ali Eissa Musaba Eissa Aizabi, Ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu mu Rwanda, afite icyicaro i Kigali. Madamu Olivia Charlotte Owen, High Commissioner wa New Zealand mu Rwanda, afite icyicaro i Addis Abeba. Bwana Gabriel Pondeleni Simimbo, High Commissioner wa Repubulika ya Namibia mu Rwanda, afite icyicaro i Dar es Salaam. Bwana Andrew Mode, umuyobozi w'ibiro by'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe iterambere ry'ubukungu muri Afurika INECA mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, afite icyicaro i Kigali. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: ibiro by'umuvugizi wa guverinoma OGS, Bwana Jean Maurice Uwera, umuvugizi wa guverinoma wungirije. Minisitiri w'uburezi Mineduc, Bwana Jean Damascene Nsengiyumva, Director General of School Health and Wellness. Madame Diane Kamana, Director General of Corporate Services. Bwana Gervais Mabano, Pre-Primary and Primary Education Analysis. Madame Divine Uwineza, General and Technical Secondary Education Analysis. Komisiyo y'igihugu y'amatora, Bwana Gaspard Musonera, Komiseri.
Mu bindi, Minisitiri wa Siporo yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 21 kugeza ku ya 31 Mutarama umwaka wa 2026 mu Rwanda harimo kubera irushanwa nyafurika rya handball mu bagabo CHAN 2026 riri kuba ku nshuro ya 27. Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva tariki ya 29 kugeza ku ya 31 Mutarama 2026 i Kigali hazateranira inama izahuza abayobozi bakizamuka n'abafite ubunararibonye ku mugabane wa Afurika. I Kigali ku wa 28 Mutarama umwaka wa 2026. Dr Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe.